Molo tarpasu-pasu dongata. Sukses dongata. Doho mahita marlasi roha. Doho mahita bersyukur memuji Tuhan tai. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menyusahkan kehidupan orang lain. Kalau kita tidak mampu membuat orang lain bersuka cita, minimal jangan menambah penderitaan orang lain. Karena sadar tidak sadar, buido ke hadirat mabain, manabai paboraton, pasoraton, pakilalan nidongan. Baya ko kamu maju manginang mula dongan, namar sitaonon, modding hinaholongan narupani, dungi dong mamadok ay hopi at tong eda. Tiwak kodo, amang ina julu tu rumah sakit na sober bobot. Pamati matong. At juga ibok ko hiat tu penang marubat. Ba mungkin malu bupe. Kita mo cuma pikir manginang paneakon. Padeng gato parsaorat do songonon manang nadang. Pasti do pasoraton. Pabahenan idongan. Damai dengan orang lain, kehadiran kita sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk membawa ketenangan, keteduhan, paneakon akan nasorat. Nang ditongani huria, bohado sanggiat huria ni tuhatta hakawepion, go dame mamuka tirket huria, resort distrik sahatu hatopan. Ati bohadok siya kamu manginang, ruas ni huria manak situa. Tunga pala sugo hiyar rohamu nama merek kami padita rupane. Mardame mahita. Buhay do tepuk tangan dak pala buhay sa alyon. Naingono bulat do pibe pugro sa manginang nagodangan wea siya ruas ni huria. Siya situa ay sunia tu sa padita namion o punge porus. Ya itu papidahamu majo siya kamin na. Siya naonom distiriho na dong don. Mardame mahita manginang. Damai sejahtera na siya tuhat taima. Alehita ka na po sun ito at talatorop pido na kita iso padita pangulagok tiki. Atik tungarok sugo hiyaro hamnuay mamerek sada situa manang ruas di huria. Ayala niya mataw do mga rekesau, mga lapor honao, akadong ako pangulagok tiki, mardami mahita. Dohot akka